I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. Marija, kako je bilo u školi, jel ima nešto novo? Dobila sam 5 iz testa iz matematike. Bravo Marija, ali to me uopće ne čudi, ti imaš sve 5. Nego, čula sam da se u školi održava ples povodom dana zaljubljenih. Ma da, tako nešto. Pa, jesi već odlučila što ćeš obući i s kim ideš? Čula sam da Martina ide sa Zoranom, a ti sigurno s Darijom s kojim stalno učiš. Ma ne idem. I ostalom učimo zajedno jer je tako profesorica odredila. Pa, daj Marija, možemo otići do grada i kupiti ti haljinu. Vidjela sam kako ga gleda. Daj mama, pusti me, moram učiti. Nikoga ja ne gledam. Marija, one plave cipele. Daj mama, pusti me. Ples, glupost, dečki, koja gnjavaža, ne znam čemu takva strka. Svi pričaju samo o tome. Ples. Evo sad je moja mama poludjela. Ljubav, obična glupost. Sad sam stvarno ljuta. Ljuta, glava mi je puna tih gluposti. Velika je ko balon, mogla bi puknuti ko balon. Ma cijeli taj sistem zaljubljivanja je loš. Evo, na primjer, traženje ljubavi. Pa gdje se ljubav uopće traži? Gdje smo ljubav tražili prije pandemije? Ako prijeđem ovaj mostić, sigurna sam da ću tamo naći ljubav. Jer 2 sekunde dijela ljubavi. Sigurna sam da se moja ljubav nalazi u pečopu gdje se nalaze papige. Samo još moja mama treba prisjeti. Mama! Najvjerovatnije moja ljubav se nalazi u školi. Moja ljubav se 100% nalazi vani. Ljubavi! Lola, Kika, dođite! Vi ste Lola, Kika! Ne znam gdje je moja ljubav. Možda ovdje unutra, a možda tamo vani. Moram je pronaći. Moja ljubav sigurno se nalazi na mojoj najdražoj ljuljašci u parku. Ljubavi! Ako ga nazovem, ne znam li će mi se javiti jer sigurno igra nogomet. Marija, ljubavi, gdje si? Gospodine, vaša ljubav se nalazi u dvorištu. Gospodine! Moja ljubav se sigurno nalazi u knjižnici i u mojoj najdražoj knjizi sa zagonetkama. Pa Bože, gdje je ta ljubav? Svugdje sam već pretražila. A gdje ljubav sada tražimo u vrijeme pandemije? Moja ljubav je sigurno negdje u kući. Ili možda vani. Dođi, nemam se s kim igrati, ti si moja jedina ljubav. Mislim, moja ljubav je u mobitelu. Pošto ja imam koronu, moja ljubav uopće ne može meni. Da mu pošaljem snap. Ne znam hoće li odgovoriti. Idem pokušati. Moja mama mi je napokon danas ispekla palačinku. Moja ljubav? Možda ako ga zapratim na TikToku, možda onda shvatim. A sada ako ga nazovem, sigurno mi se neće javiti jer si spao. 100% je umoran od izolacije. Joj, ona Marija je stalno za kompjuterom u kući. Zbog ove pandemije više uopće ne ide van. Ako ljubav uopće više postoji, onda moj najbolji prijatelj kompjuter. Moja ljubav se 100% sad nalazi na mojoj Game Boy konzoli. Pa moja ljubav, Bože, majko sveta, dečki se sad zaljubljuju u video igrice, a ne cure. No dobro, znam gdje se ljubav nalazi, u školskim hodnicima, u razredu i u parku. U početku je sve veselo, ali na kraju vrlo komplicirano. Au, jesi ti normalna? I bolno! Ko bi uopće poželio biti zaljubljen? A tek kad se zaljubiš, onda sve postaje gusto. Svatko mora tvoju tajnu ne
reći. A kažu da dobije želju popeti se na vrh svijeta i vikati njegovo ime. Ali kod nas u školi je to malo drugačije. I threw a wish in the well. Don't ask me, I'll never tell. I looked to you as I fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, red jeans, skin was showing. Halo, Evo, trebam ti nešto reći, ali moraš obećati da nikad nikom nećeš reći. Što? Kako što? Pa to što ću ti reći. Neću reći. Neko mi se sviđa. Molim, tko? Brzo reci. Ali nemoj nikome reći. Da, Bog, tada mi je rekao da je zaljubljena u Eda. Ma daj, u našeg Eda, iz našeg razreda. Da, u njega, ali nemoj nikome reći. Ma da, neću. I onda su se našli u parkiću. Zbilja, Tajana i Edo. Ali molim ti, nemoj nikome reći. Dobro. I onda su se držali za ruke. Zbilja. Da, ali nemoj nikome reći jer znaš, onda bolje da te nema. Komedija. Halo, Tajana i Edo furaju, ali nemoj nikome reći. To je oni su presladak par. Ok, nemoj nikome reći. Ok, neću. Hvala ti. Halo. Da, i onda su se našli iza škole i poljubili u usta. Stvarno? Da, to ti je neki novi trač. Čudim se da ti Edo nije rekao. Dobro, ja moram sad ići jest. Bok. Bok. Bok! Bok. Pa nisi mi rekao da imaš curu, ja sam ti navodno najbolja prijateljica. Dobro razjasnimo. Ja nemam curu. Samo se ti pretvaraj. Znam da furaš Tajnom i da ste poljubili u usta. Bok. Da. Mrtve. Halo. Halo, ja sam. Što je bilo? Ko je to uopće? Tvoj navodni dečko. Prestani širit laže. I tračeve. Ali nisam. Zadavit ću te. Ok? Jer ako ne prestaneš, mrtva si 101%. Rage quit! Eto što se događa. Sami problemi. A postoji još puno gore stvari. Neki sjede i na dvije stolice. Dobila sam poruku! Dobila sam poruku. Zbilja i ti! Da, od koga si ti dobila? Od nekoga ko mi se sviđa. I ja. Aj ti reci prva. Ne ti. Dobro, ajmo na 3-4 sata. 3, 4 sad. Od Ivana! Od Ivana! A nakon toga Ivan je gledao ovako. Šta mi uradi? No dobro, ne baš tako. Ja bole me glava i trbuh danima. No dobro, ali dobije 2 pljuske. Oh, hello there! Aj! Eto, i zato ja nikada nisam bila zaljubljena. Niti neću. Nikad. Sami problemi, ničeg lijepog. Same patnje i bol. Ako i postoji nešto lijepo, ja to barem nisam vidjela. Ma baš me briga, ne idem na taj ples i gotovo. I uostalom sigurna sam da sad svakoga naziva i da im je zlo i muka. Da, može, dogovoreno, ali obuci nešto plavo jer ću ja biti plavo. Pa da, Edu i ja nismo furali, to je bio samo trač. Pa ja sam te htjela pitati, hoćeš ići sa mnom na ples? Pa meni pašu 5. A, to si ti, ma ne mislim da je Filip još meni pozvao. Obučit ću svoju rozu majicu. Super, jedno čekam. Halo? Ja bih
bi vas molio Mariju? Pa ja sam. O, Bog, kak si? Dobro, A, kaj radiš? ništa. Čuj, htio sam te nešto pitati dok smo danas učili, ali nisam stigao. Stigao sam, ali Da? hoćeš li ići možda na školski ples sa mnom? Ti i ja? Hoću! No, prosti što sam pitao uopće. Hoću, jesi gluh? Rekla sam da hoću. Aha, okej, super, doću po tebe u 5, Bog. Bak. Izgleda da sam i ja oboljela. Svi simptomi su tu. Ljubav. Mama! Da? Dario me pozvao na ples, a nema ono ništa za obuć. Marija, pa to je super. Znala sam, Lilina mama mi duguje 20 kuna. Joj, nemoj mi reći da ste se ti i Lilina mama kladile, hoće me Dario pozvat na ples. Naravno da jesmo. Kakve bi mi mame inače? Poznajemo se od malih nogu, pa zato ste ti i Lila tako blisko. Znam, mama, pa tu priču si mi ispričala barem 100 puta. Da se Lila i ja nismo uplele, vjerojatno bi knjigu napisala. Dobro, ajde nemoj mi sad kvarit zabavu. Idem ja nazvat Danijelu i reći joj vijesti, okej? Dobro, ja idem curama u grad. Okej, novci su ti u kuhinji i Marija, čekaj. Molim te, čuvaj se i nemoj Da, pričat s mama. nepoznatima. Joj, okej? mama, daj znam. Nemam Dobro. 5 godina. Dobro, ali pazi se, okej? Hvala, Bog. Okej. Ipak i ja idem na ples. Možda ljubav na kraju i nije obična glupost. Idem javiti curama. Ples u vrijeme pandemije. Ne možemo ovako pričati, idemo po redu. Ja ću prva. Nažalost, mene moja simpatija nije pozvala na ples, već ide s drugom. Ali zato mi je Raska rekla da ću ja biti DJ na plesu. Izabrala sam tonu pjesama. Da, sve su ljubavne. Joj, da pogodim, odabrala si cajke. Da, a dobra Marija, Pa ovaj pozvao me Dario. Joj, nemojte, dajte cure, molim vas. To je divno. Čestitamo. Dobro, cure, nije da se sad idemo vijenčati. Jel si rekla? ne. Vidite, ovdje ima predivnih haljnajma unutra. Ajde, moramo požuriti jer već je tek je 3, a dok se mi uredimo bit će 5. Melita Cure, gledajte tu. Ovo su baš svečani. Vidite ovu kako je lijepa, ja sam si našla haljinu, a vi? Ja sam odabrala ovu crvenu. Ja ću ovu s prugama, znate, to mi se u modi. Meni se ova sviđa. Hej, ja sam to prvo odabrala. Ali i meni se sviđa. Okej, ja ću uzeti onu rozu, to uvijek radi. Naravno. Pa ja sam odabrala ovu crvenu, vidite. Ova zelena je baš cool. Ja sam se isto našla. Da, ajde idemo se urediti i idemo. Ajde. Brže, zakasnit ćemo. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in a beautiful sea. I chose to be happy. Joža i Štef! Štef i Joža! 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 Štef i Joža! Tak, Jožek moj. Da? Mi ne radimo puno, kaj ne? Da, tak je. Tak. Sad, mi bomo šteli te krofne i kafu. Tak je sad. Mi bomo za to trebali raditi, da mi ne volimo. Tak je. Sad. Mi bomo se probili da dezinficiramo ovu veliku neku dvoranu. I onda bomo rekli našem šefu da smo rodili, kako nam on dal krofne i kafu. Nisi ti to zbljub? Ja, nisam. A čekaj, a kako bomo mi to napravili? Bez brige. Imam ja covid redara u kavu. Evo. Franko da covid redar! Franke. Jasper. Ako šten s nama tu krofne donate i kafu. Kafe latte? I čokoladni donut. Sad. Mi možda trebali da se pravi s nama da dezinficiramo solu. Ne? Je. Tako da. Bumo?
Ajde. A zašto? Bok! Ima neko... Dobro, pa. Stanište ovdje. Ovak. Sala je zatvorena, moramo je... Mi imamo tu ples. Nema toncanja! Nema toncanja! Ali imamo ples. Ekipa, Ali ali imamo ples. Ekipa, idemo im pokazati jednu plesnu lekciju. Ajmo. Može. Kad bi vi, policajcio, kad bi vi, ovi redario, kad bi svako za to mari, odlučio da kaže dosta, to se bilo jer su za svud, mnogo se lilo na svijetu tom, loše je bilo, sad bolje će bit. Bježte virusi, već ste dojavili, koliko štete ste nam uradili. Ne stavite vrati što prije, da nitko više obolio nije. Dobro, morate ući, ali barem imate masku za lice. Ali mi nemamo maske. Super. Nemamo maske. Dobro, danas je baš sretan dan. Imamo ih brdo tamo u auteku. Znate kaj? Znate zakaj? Zakaj? Jer smo mi Joža i Štef! Štef i Joža! 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 I Franko! I ekipa, kakva vam je muzika? Dobro. Hvala vam ekipica, baš ste se super proveli. Rasturila si. Bravo, Lila. Bravo. Hvala. Muzikalno. Okej, mislim da je gotovo, moramo ići. Da, nažalost. Adios, gospa. Pa smo dobili krofe. I Marija je se zabavila na plesu. Jesam, a ti? Jesam i htio sam te pitati da li bi mogla sutra možda na sok? Može. Super, dođem po tebe u 3, može? Bok. Ljubav. Ljubav, koja super stvar.
koliko je to djeci važno. I bila je neka strka s online nastavom. Nisu htjeli na online nastavu jer je to grozno, najgore ikad. Ne. Ja kažem, pa dobro, ne morate doći, onda stvarno je bolje da imamo lijepu atmosferu, a ne da ste ljuti na online nastavi. A ne, onda ćemo dobiti minus i neće biti pohvalnice. Onda sam shvatila, ok, dobro, pohvalnice su važne, tako da pohvalnice ove godine dobivaju Tara Šarić, Goran Sračić i Valerija Mitov. Uvjet je bio da su izostale 3 puta u cijeloj godini i online nastave, i redovne nastave, i nastave vani. Eto, nadam se da ste uživali u predstavi. Ostanite sad svi, pozvani ste na sljedeću predstavu, Maturalac, ko vidio Maturalac. You and my friends